Evo, skoro mjesec dana radim na pripremi otvaranja ovog YouTube kanala i imam ogromnu podršku svoje GTA Online ekipe Geek Squad. Tako da, Eldare iz budućnosti, ja se stvarno nadam da uživaš u kreiranju video sadržaja, jer je Eldara iz tvoje prošlosti malo strah da krene sa tim procesom. Pozdrav svima i dobrodošli u prvu epizodu Geek Stationa. Koristim riječ epizode jer mislim zvuči više cool. Geek Station je serijal u kojem ćemo pričati o video igrama, aplikacijama, knjigama, stripovima. Mislim da se može reći da sam pravi geek. Evo šta vas očekuje u današnjoj epizodi. Već je poznato da Capcom vodi veoma veliku brigu o svojim fanovima. To možemo vidjeti po remakeu igrice Resident Evil 2, koja je usrećila milijone igrača širom svijeta, uključujući i mene. Ja stvarno ne znam zašto su mi roditelji uopće dopustili da igram Resident Evil igrice kad sam bio dijete. Da, imao sam mnogo noćnih mora, ali ipak i dan danas uživam u cijelom serijalu. Glavni protagonist Resident Evil 3 je Jill Valentine. Ona je član specijalne jedinice STARS. U prvom dijelu, Jill i njena ekipa, uključujući Chris Redfielda, znate, onaj lik koji je svojom snagom pomjerio stijenu, je bila u misiji da otkrije sve tajne Umbrella korporacije. Umbrellin plan je da se riješi svi agenata, ukradu biološka oružja i da prikriju sve ilegalne radnje. Tokom istraživanja, Jill se nalazi u Raccoon City, kojeg je već zahvatio T-virus. Samo zamislite cijeli grad pun zombija i raznih čudovišta. Međuvremenu, Umbrella je kreirala oružje po imenu Nemesis, čiji je zadatak da eliminiše sve članove STARS specijalne jedinice, uključujući Jill Valentine. Dan danas mi se krv zaledi kad čujem njegovo što? Igrica izlazi 3. aprila. U komentarima mi napišite koja vam je omiljena igrica iz ovog serijala. Siguran sam da većina vas zna za ovu igricu jer je Hearthstone jedna od najpopularnijih strateško-kartaških igrica na svijetu. Ovu igricu možete igrati kao Rogue, Mage ili kao bilo ko od dostupnih 9 zanimljivih klasa. Ja trenutno igram kao Mage jer je vrlo zanimljivo koristiti raznu vrstu magija protiv svojih suparnika. Ono što mi se veoma dopada kod ove igrice je to što se možete brzo uhodati. Nakon par rundi brzo sam shvatio poentu igrice, ali moram priznati da sam najgori Mage ikad. Koliko vam dosade karte koje trenutno imate, zamijenite ih novim tako što ih možete kupiti, igrajući protiv drugih ljudi ili obavljajući dnevne zadatke. Hearthstone je dostupan na svim Android i iOS uređajima i naravno možete igrati na svom računaru. Kad sam bio dijete, uvijek sam bio malo drugačiji od svojih vršnjaka. Dok su svi igrali fudbal ili košarku, ja sam sakupljao Yu-Gi-Oh karte, igrao PlayStation i bio opsjednut sa MMORPG igricama. 2009. godine otkrio sam seriju koja se zove The Guild. Radnja bazirana na 6 likova koji provode ogromnu količinu vremena igrajući MMORPG igricu. I kao što možete pretpostaviti, odmah sam zapoistovjetio s tim likovima. Kreator ove serije je Felicia Day, u stvari ona je osoba koja me inspirisala da započnem ovaj YouTube kanal. Nedavno sam pročitao njen memoar pod nazivom You're never weird on the internet. Almost. U knjizi pratimo njen život koji se razlikuje od ostalih. U čudnih viđenja na svijet njenih roditelja, Felicia je većinu svog vremena provodila u kući s bratom igrajući igrice. Nakon fakulteta odlučila se preseliti u Los Angeles u cilju da postane glumca. Zbog svog karakterističnog izgleda nije dobijala uloge u poznatim serijama. Felicia je to odlučila da uzme u svoj korist, svoj karijer je usmjerila ka digitalnom svijetu, kreirajući svoj YouTube kanal. Inspirativna i smiješna. Ova knjiga nam govori o tome da je u redu biti drugačiji i da nijedan san nije prevelik ukoliko radite na tome da ga ostvarite. Prije par dana otkrio sam stranicu koja se zove riddle.com i tu dok sam surfao našao sam kviz koji kaže Which video game character are you? Tako da idemo saznati šta bi ponio na pusto ostrvo. Znači, svi ponuđenih odgovora, mislim, najbolje da imam najboljih prijatelja sa sobom. Zašto da ne? Bježiš od zlikovca, ali na tvom putu je slomljeni most. Kako ćeš ga prijeći? Pa, najvjerovatnije, ja bi ga preskočio. Pokušao bi da ga preskočim u stvari. Šta te čini dobrim herojem? Ja mislim da i u igricama i u filmovima i serijama da svaki heroj mora imati dobar sense of humor, ali u isto vrijeme mora biti i hrabar i pametan. Tako da, ipak izabrat ću pametan. Koja vrsta ljudi te nervira? Definitivno ljudi koji su zlobni bez razloga. Which event would you pick on sports day? Hajde izabrat ćemo hurdles.
Crash Bandicoot, znači doslovno odrastao sam igrajući ove igrice. You got a big personality and you always light up a room. Although you love going on adventures, you're just as happy sitting back and relaxing, just like Crash. Oca me zovete Crash. I došli smo do kraja prve epizode Geek Stationa i ja se stvarno nadam da ste uživali i nemojte zaboraviti da se pretplatite jer uskoro izlazi mnogo zanimljivog sadržaja kojeg ne želite propustiti. Do sljedećeg puta, vidimo se.